ima 1130 maraka, 580 eura, evo ima ovdje papir. Znači, prvo ćemo po 20 maraka Josipa, resto ćemo po euro, po 2 koliko treba. Po marku. Na primjer. Da. A ja, znaš, taj moj prilog je bilo mjeseca. Podijeli po 20, Ja. Evo ima Hasib, recimo, njegovo djete došlo, ali mora sad njemu, mora li im rekao manje na 10 mora ostaviti u fond za kopi, za prevoz ko nema. Da, ima ima 50 djece i bio se ima. Osma ima neko jedna možda pati kartu. Ovo je za djecu i ovo. Vidjet će, na kraju možda će ko doći zaboraviti ga nastavlja, pa da ne pričamo džaba, možda će tvoj klopkan. Ja. Rizvanović, ajde, idi tamo kod nam. Ajde. Evo, znači, nešto. Ajde sad vrati. Ni pošao još uško dobio se 20 maraka. Vidiš kakva je dobra škola. A ti vjetre od škola u srcu. Rizvanović, Maj. Ajde, Majde. Vidite ako Bog da je tako. Meni Majde da. Ajde, evo. Da, ima neki. Ova Kurtić, kako se zove ova djevojčica Milenija? Selina. Ajmo Kurtić, Selina. Talović, Ernest. Ajde. Ajde sada. Kako se zove ovaj mali Baltić? Semin. Sami. Jel Sami? Sami, je. A ti vi Baltić? Ajde. Sami. Evo, Sami me. Mujić, Eldin. Mujić, Eldin. Evo, Eldin me. Mujić, Aldijana. Aldijana. Evo, Aldijana. Muškić. Tako se zove. Seli. Ajde, ima li sad još neko da je upisao u prvi razred, da je došao, a... Da se bi dostao. Jedan učenik fali, ja znam to gotovo da je samo 9 učenika, a ne mogu 10. Ja ima još jedan. 8 je tačno upisano 10 učenika. No, ako je da izostane ispod gaža koji treba da kreni. Ja od ovih prvačića. Znate li po sebi ima neko da je upisao u prvi razred? Hajde, vidit ćemo na kraju. Ajmo, Alić Arnela. Evo je. Alić Arnela. Arnela, evo, snimite. Gobelj Sakiva. Sakiva. Talović Ire. Belić Fabreta. Evo, Fabreta. Jesmo završili. Sad treći. Gobeć Hava. Eto. Muškić Muamer. Talović Neren. Talović Ibra. Gobelić Neđa. Talović Mevludin. Muškić Jaldina.
Medina. 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 Alić Amra. Amra, ima. Alba. Alba. Alba, čana. Može dosta godine, pa da ja... Ne ima problema, brojiti ja vamo. Ja mislim da nismo uspjeli njoj ni Jasporu, Dovčićima... Da, nije problem, ostavit ćemo evo zadnju, znači, Medvedović Behadel nije bio došao, tako neustavno. Ne, za Behadel, evo, znači, Popić Razli. razne, evo, Muškić Enes. Evo, Muškić Edi. Valdić Nima. Završili smo što se tiče, jesu svi prozvani ovdje što je dušo. Jeste? Ovo je što se tiče mojih. Evo, Gobeć Sakis. Aha, Sakis. Gobeć Sapet. Gobeć Melusina. Valtić Samina. Muškić Emina. Zaboravila sam ovdje. Muškić Medina. Muškić Elvira. Selimović Selma. Selimović Senida. Senida Selma, evo. Da je bilo prije vaša da služiš pođe. Selimović Elma. Evo ga vidi. Kapitan, od vam sjedi. Kurtić Mediha. Od vam. Moja ovdje sjedi. Kurtić Mustafa. Vodi. Vodi ovdje. Sjeda. Kurtić Mirnesa. Vodi malo. Semenović Ebina. Mehmedović Ahmed. Nema ga. Nije došao. Koji je tu? Ostavi sa strane, pa kasnije na kraju u šeljici. Sa strane ostavi kasnije u šeljici. Mehmedović Melisa. Mehmedović Elmira. Uljančić Muhamed. Muhamed na zove Asmiri. Muhamed. Ne znam, ovdje samo piše Ahmo, kako se preziva. Esim jaj. Hasanović Hasan. Hasane. Vodi Hasan. Mehmedović Radović Miljedan. Asmiri. Ivanović Arnela. Ivanović Arnela, vidi da je van Palić. Mehmedović Arnir, on je isto z Arnelom Palić. Za njega fale bare i fale za Prijelićem i ona je učenik završila. Ima ko da nije prozvat možda.
rekao. Da li mu ga nije prozvao? Ima upište mi da ne fali nikom ima još. Znači ovdje. Znači tu je to ovo što je... Ima li još da nekog ne zaboraviš? Semir Vinka. Semir Vinka deski. Akmir je dobro zajedno s njima završio 9. Nisam ja pisala. Ali ko je da znao? Eto, a možda je zaboravio, znači i on će dobiti. I njima, ja. Možda smo zaboravili. Majo, nisam ja, Boga. Semir Vinka je Smajo. A nismo se mogli svega sjetiti. Čuvaj Dama. Semir Vinka je Smajo. Ovaj nije dosta Akmir dok je gledam hoće li ovo dobro dodati. Ono praši. Od ono ne vrema ona ali možda mi bilo počuvaj. Ajde. Podijelite vi njima. Stavite mi nacrtak, imam. Nije problem, samo pišite, stavite Mirku tu. Ja, nije problem. Završio da je. Da nikako nije. A tu je nije. Pa eto koji, znači, izostao nalaziti, znači, dodajte. Ja, tako. Ko još ima od nešto? Dajmo po redu, čekaj, samo, ali... Kako tebe je dovoljno? Ja nema bilo sitno možda priče po 50 i ovo da taj... Šta je sad? Ima li još neko? Ovo ne Ima na 30 samo. dobit ćemo kaži me. Ima li još neko? Kako rekao da je muški, Alvin, ja. Kako nema, mora stati još. Dobro. Znači, ovi izbori, ovo što smo dopisali da im ima. Samo malo, ali baš Andra za nju, znači da ja uputam. Ja ću vama, ja i Da ovdje. neće, od njima još će dosta biti nastaviti. Ima djece koja su sad završila i u srednju školu, javljaju se nastaviti. Ima učenika koji kreću polja u prvi razred, upisuju se u sekciju. Ja sam znala da će na kraju imati Samo za ove osnovne škole koji idu u Cesku i u kojoj spoje, pošto nisu velika sredstva. Znaš, to je 1130 maraka. A samo za osnovnu školu? U Cesku i u Konjeć polje za njega. I tako, sad koliko još tu ima prije što treba? Alibašić, Amra, Mehmedović, Behadil, Mehmedović, Asmir, Prejelić, Edisa, to su ovi što ću ja za njom pitati. Da. Za nja ima 1, 2, 3, 4, 5, 4 učenika. 4 učenika puta 20 eura sam odvojio 80. Evo ovaj malo, ovdje Ovome malom ćemo ovdje dati i mi, evo, druge, da ćemo da boraviti, pa ima pa koliko može. Ajde sad za Minku uzmi ti da odmah riječim, uzmi. Evo za Minku. Uzmi ti za Semira. Evo, Bogi da radim, da se presao. Super, još bolje, ja. Još bolje da prolačimo. Uzmi ti za brata. Što li ima? Mora biti. Hvala ko još ima? Ovdje, znači to je. Eto ima taj dječak. Ima taj dječak. Smaju. Ima i ovaj za brata. Ima je taj dječak, uzmi za brat. Ti za brata. Evo tako. To je znači to, a? Hoće možda biti za ovu djecu. Ima siće, ja mislim. Može, ima, ja sad će jednati, ja sam i siće ili kako bude, po 21, 22. Sad će ovo nešto izbrojati, sve šta ima siće. Znači, za Amru, za Behadila, Evo ovako. za Asmira i Edisa.
Znači, ovo je 80. Samo da ova balka ima 4 Ovo je 80 za četvoro. Na primjer 80 eura. Sad, 10, 20, ovo je, ja sam rekao, tekstama 20, znači sviđala se za 10, a to je zavrsta. Znači, sad. Evo ovih 80 za ovo četvoro. Znači, 20, 40, 60, 70, sad ćemo 10, za ovo četvoro, to je 40. Evo 80. Sad, znači, 2, 4, za sve datumi, jel tako, svi su dodali. 2, 4, Koji? 6, 8, 10, Pa nek se javi. 12, 14, 16, Koji nije? 17, 20. Ovo je znači za kolegice važno. A ima li, ko nije dobio? Koji nije dobio? Ima da dobio. Evo ovo, znači, evo ostalo je, znači, još. Ima li, jesi dobio? 2, 4, Nisi? 5, 6, Ja, gdje, eto, treći. U Štelce, i ja te zovem u Štelce, pošto ja ne zovem. Koji je razred? Ništa dodat će ovdje, pinjove, nije problem, dodat će ovce, B10. Ja kažem, evo ovaj mali, oni pripadaju dole, kao da je. Ima dosta djece, ja sam upad koji pripadaju dole i tako. Ima dosta ba djece, odavde, od Kobrina do Kalbina. Ne pripada opet. Meni su rekli 50 da ima, ja sam to kontu po 20 maraka i ono nešto još 130, znači da, međutim sad je više isto, znači ja zato sam me rekao da vidimo prvo Ali kad bilo idemo da završili, išli su ove rodne Ja. Znači, ovo što je, to je. Ovdje mi para, znači, evo ovako ja ću baš pročitati iz spisa koje ovdje se dao ovaj ocene, na primjer, ne bilo loše podaje. Znači, momke koji su dali, koji će ako Boga sigurno davati uvijek, znači, evo ovako. Znači, Babić me nudim 50 eura, to sam ja, Babić Mahrudin 20 eura, Mustafić me nudim 20 eura je dao, znači Dervišević Ermin 50, Dervišević Eva 20, Dervišević Enver 50, Dervišević Enver 50, znači Mešić Emin 50, Mešić Mehrudin 50 je dao, znači Sejmenović Samir 50 eura, znači Uvalić Ismet 50 eura, Selmović Ember 50 eura, Terhatović Šahin 30 eura, Babić Hajrudin 50 eura, znači Babić Sajo 20 eura i Mersed Ramčević iz Gelova nije našao je dao 20 eura. Ukupna cifra, znači 580 eura je data, a ja sam zamijenio to u banci 580 eura, evo izađe 1000, znači 129. 1129,80 centima. Evo, znači ja sam zamijenio tije 580 eura, znači ucenat da podijem, da neko rekao, ja ću možda opet akcije praviti, ali da ja, što sam ja primio je dost, znači da ja ucenat podijem, da ne rekao neko sutre, a evo i tije ljudi sam prošto i na nekoli stav, znači koliko je ko dao, to je ja sam podijelio. I ako Bog da ja ću opet napraviti akcije, ovo je bilo sve kratko, zadano sam ja tu način. Kao sam obično malo ti naše ljude, ali mi ćemo ostati ako Bog da ima i naš klub Bosanski tamo, je regrestroman u Francuskoj. Tu ja
sam ispred kluba i ja ću napraviti tamo kod Bog da se, znači, malo više akcija odradi za ovu našu djecu, školu, za ugrožene osobe, tako. Što se tiče od mene, ja vam se zahvaljujem što ste došli. Ako Bog da, mi ćemo obrenuti se uvijek da se sjetimo, a koliko se može. Znači, ovdje je ostalo 10 maraka. Kome još fali, ja ću dodati od sebe. Još jedno. Ja ću podijeliti ovako. Evo, Uzimali srednju školu. Ide, uzme i ti. Evo ima. Evo. Znači, to je to. Što tiče meni. Ja nema problema. Dakle, ovo je učenica koja uči ovu djecu ovdje. Mene, ja sam bila šifrana. Puno se zahvaljam ovdje koji su poslali našu djecu iz Francuske i koje donije koji su poslali da su zdravi živi, koji nisu zašto djecu puno im se lovate. Ako hoće neko posebno se zahvali, mogu ja se... Da budu živi zdravi. Ako hoće još ko da snimim, to će biti postavljeno. Zahvaljujemo se u ime svih povratnika ovog područja, znači šire područje Crske. Hvala vam puno da ste zdravi, živi uvijek imali. Hvala na lijepim riječima i vi da ste živi zdravi. Ne, hej! Kod mene su knjiže. Kod mene su, ja ću njega podijeliti. Ja pomnimo danas u taj Daj za me stare učenike. Jel Mevlo? Daj za me matore učenike. Ovo sve naši ljudi. Jel Mevlo? Ovdje su. Evo! Ko nam je matore učenike? Mislim ko nam je matore učenike? Nama će traktorevo malo stariji. Evo. Nama još žena i jedan traktor. Tako nama.